Mudah-mudahan sakit langgaan kamu iya empe pada hayam ninggal sok anu rumaos janggung rada dipangker anu rumaos penek apa rayun dilagaan lah sakedap pangkala sakedap kan masih kini banyak waktu kereng sih ya aja atraksi Raja Wali reng si atraksi Raja Wali sini ulang sini buya menurut sekedik dilagaan bantasan bapak keamanan di payun supados kadama pagar pembatas anu payun dongko anu pengker mayar barang imok anu di luhur oke pada nyawer sesah sahur nate diawurkan maka di paro ke budak letik orang malah bayar bang imok itu malah biasa di kawitan sok kurang kawitan
Kumaha lana? Kami nanti si Ipal kawin nama tempe teh. Dan Aliman. Si Ipal awak nama. Diganti kulana. Ayo bawa kasih Ipal. Kayaknya si Ipal nata. Si Ipal jadi Mik non. Yo Ipal ieu tah. Ieu jomblo. Si Ipal jomblo. Abang lambat menyawer kemana we? Nah. Ayah. Ayah dah ayah. Icing atuh ka dieu. Acan beratulana. Acan anak. Hei. Cino biru. Pajak ke biru pajak, dalapan pajak. Nani nawar dalapan. Kan bae. Ada kemana 10? Oh nya, alhamdulillah Bu Hajat, tipe pajak. Kamana ka dieu? Yang nyawan anu hajat silana mah. Biji anak. Hah? Biji. Aduh. Tuh di luhur lana tuh. Tuh di luhur tuh. Pada alemkeun. Tah, sebentar pamasikeun ka silana. Anu nyokot burut. Wah, di burut mangat kesrek. Alhamdulillah. Alah. Anu biru tacan. Padi. Aya. Can tinggal abi. Aya. Mana? Bu aja tuh. Oke, hola turun heula atuh. Ini maksa silana mah. Si Ipal teh asalna mah. Mau ku beas. Awe rapa deh ku beas lana. Ku beas bios. Wios sasatoan. Bios dah sami satuan beas ge. Si beas atuh eta. Siapa? Kan yang foto rek nyawer tah. Cecep. Ibe bulut. Ayo. Susuan heula.